Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wo nkurikiye muri kano kanya, gusa nkubwira ngo nkuzaniye inkuru itari nziza, inkuru itari bugushimishe, inkuru itari nziza mu matwi yawe. Ndagira ngo mbabwire ko muri kano kanya hari inkuru itari nziza ivuga ko umuntu mwakunze, umuhanzi, umuntu wagaragaye muri showbiz nyarwanda, umuntu mwarebye mukamwishimira, gusa muri kano kanya inkuru iri kumuvugwaho ntago ari nziza, ntago ibyo byagenze neza. Uwo nta wundi ni Vava Dorimbogo, yari amaze igihe kinini arwaye, ariko muri kano kanya inkuru itugezeho nuko Vava yamaze kwitaba Imana. Vava ndagira ngo mbabwire ko yashimishije abantu batari bakeya. Ni umukobwa wari wifitiye icyizere, apfuye akiri umukobwa atari yashaka, ariko ntabwo ubuzima bwe bugenze neza. Muri kano kanya yamaze kwitaba Imana. Amwe mu mateka ya Vava rero, akaba ari umukobwa wakuriye mu karere ka Nyamasheke, akaba yarakunze kuvuga ko avidemwe n'uwitwaga Bamporiki Edouard wahoze ari minisitiri. Muri kano kanya akaba nawe afunze, hari ibyo akurikiranyweho, akaba ari muri gereza ya Mageragere. Vava rero akaba yitabye Imana. Ni inkuru itugezeho ahagana mu saa 10:27 z'umugoroba. Akaba yaramaze igihe kinini arwaye, ariko yabivuga abantu bakagira ngo ni bya bindi byo gutwika, kuko murabizi muri bino bintu bya showbiz abaho gutwika. Byabivugaga rero bakavuga ngo ni igipindi, bakavuga ngo ni ugutwika, ni ugushaka views, ariko Vava yarababaye kandi yararwaye atameze neza. Yatangaje igihe kinini yuko atamerewe neza, arwaye, ababaye, ubuzima bwe bwari buri mu kaga, yababaraga cyane. Vava rero yaramaze igihe ndetse yarasubiye ku ivuko iwabo i Nyamasheke, ariko muri kano kanya inkuru tugezeho nuko Vava yitabye Imana, yavuye mu buzima. Reka mbabwire ngo rero abankunda mwihanganisha umuryango we, ndetse n'abandi bantu mwagiye mukunda cyane haba ku mbuga nkoranyambaga. Reka tuvuge ngo pole ku muryango we ndetse n'abamukundaga muri rusange. Mbabwira yuko rero ubwo tumaze kwakira inkuru itari nziza, ntabwo twari twamenya amakuru ahagije ku buryo burambuye, ariko tugiye gukomeza tubakurikiranire tumenye ngo ese gushyingurwa bizabera hehe, ese yitabye Imana yararwariye mu rugo cyangwa se yarari kwa muganga, ntabwo turabimenya, ariko turaza kugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Ariko reka mbabwire ngo mwihangane, turababaye nk'abantu ba showbiz, turababaye, byumvikane ko turababaye. Vava aratubabaje, yari umuntu twari tugikeneye, yari umuntu watumaraga irungu, yari umuntu twaganiraga ukumva ni umukobwa ufitiye icyizere, kandi Vava yakunda kuvugisha ukuri, yari umwe mu bantu babizerwa. Imana imwakire kandi Imana imuhe iruhuko ridashira.